Bibia, good morning. Eba attention TV so appear to me chance say dia na me ne papa mo empanifo a e se anyamesum na ye kebi me kebi amambo nti the 70 BC say na o se me ne papa mo etna se message obe ponchi adoma na mai na o subscribe no like se ne wo ne bi o te kwanche ba bi no wono so ebe hunia ekoso wo ye man Ghana no ye nyina ye nim nsem a da eye ntenten so a popam wo a abayo bi abegina abontin se sebi wode ne nsa ahyehye na ase na ye popam mo so etie na wono so wo se wode enome sema na so wo hwie empaibo egu fam wode mayenko ye popam wo aso ye nko hwe sene a osi ekanchi ye kakra emra sanda handa yalaka lay Jesus Christ of Nazareth, the Son of the Living God. And what? Anyone was say? Anyone? Ishra, any sika. Me won't summon free. The open our money trust. Now the open way the fact that the first system and come home. As a man did be. But the minute you are for there, as someone from my first business. A new papi amateur, the amendment you are trying to bravo. Edi papi ami share brabota so on Facebook so better Instagram TikTok fire fakasetia arima rakatori arabasona why you ba wasiso na mo mo ya be wo mo nsa pada wo dia mo wo fanda fa tobena wo dia tobena brabo be me piara one ne beta aware no sa no me nso ko sa be man so omo yamma wo be wiase enya busuo enya nome misre wonwo cancer the tosa emaba wani ina no fom wo bo yare ya frebo wo yare ibori arabasona hey me da se wo di brema ye call ye papa pambo ahwe me ne me papa prophet Larbi na papa akwa ba yeah asi e share ya che Valentine nyina me hu me papa mo Aneo. Papa show kakra me yakwe 20. I say Valentine me hu mu ye bisa. Valentine ye de hu fie kakra ye mpa ye wasem. Mo mpa mu ho asem. Ti no show. Papa kwa ba. Yeah, ura. I hope say bibia boko. Eduma ne so kosa kama. Papa say ye akohwe video no. Ne a ekoso ya Opambour. Na ewo ho kwase ye Opambour se obi abegina bontin kra ka bibi se ya fa ho a sene a wosi ye ne kwan so an waye nyame ne pe yo ye de radia se eja wa san hwe en so a wa san de ebu san pempeshi mamenchia ahwefo nyina wi afiafa na nyina ma hwe attention TV na bichia obapa UK na be kachire mi sanchia omaga na nyina se ye sabo sumwe ye freedom month yeah ye ndini ye try 6 months try 6 months ne papa o try o see position ye ye wa no I say eat Ghana, drink Ghana, wear Ghana, do everything tomorrow about Ghana. Wow. March there, or more declare say a month. Maybe some producer Jacob said then or china ye de ba ahase. Da asama eda fomsima ye kan wasam kakra. Say ye gbawura mu a na ye papa Opambour a ode empire agufom na wakese obi esan se otina and dinta year be aso kan ho asem a na one consultant no ansana o keka nsem na o ma obi su kwan e ma ne etina de dwumadi a na o host so e kan ho nsem na ankoyi Queen say ye ka ne krepa obi ebeka say adenti na esese odifo etumi yesa etumi anodin edomesa but my hwe ni say Ghana kwankwaye say so obi fa so we obi bibi na say ofankosua
na wosuro but so ye obi bibi na oka se me do ma nyame a na chese ase enye hu bisa but that time no as I say edubre a as I say enipa hu se nyame tumi wo ho edubre a as I say hu se onyame tumi wo Bible say anano ebra Elisha enkolampo a omunim hwe ebra tumi eba no so no enkola a omunim hwe kra edi no fewo no Elisha kan say moya mema asisire afiri wire mu abawe mu nano ansi ena asisire afiri wire mu ebetete enkola ne nyina we esan tumi a na aba no so fronti ema saade no ye de esiye anti na me come na say ebredu say in fact eto ba bia nipa di asofo ho feldodo nipa kan sama fa asofo mo yezuro ebinimu fa eni die ni ebuo enfa ma asofo anti me mitumi hu say ebredu say nyame approve to me actually nipa no hu say nyame nkrofo nyankwara a say ndo mudi agro na say even though say so we can obi wan asem a as so we obi wan asem nya obi wan asem sana obi a odi mu bi obi odi ni benim bi wan asem na sa o peka as I say omu ni pa no na wo tie wo tie die no so waka ansa na wa makwan amasa adumadi na yede akoso anti die obi sa me die me de me hu say to the bia as I say you prove the power of God actually permanent who say ye nyame esomro no onye nyame ketwa anya sa enipa be buo suro emanyankopon na yesomo no ifi say ye do manyankopon dia enye hu but ofan kusua dia ende o say hu ati me hu say efa baabi no say fie yo di for ade a eya na say okasa efefe o my God na hu say nyame wo enti enye bibia na ebetumi edi enye tofo bia na obetumi edi bibia di na fa o ho di free ye papa Opambour no me ne wenye ba ko wenye mienu wo taaye wo se ne nam so ama lady de ne ho nsema ba abonte ye beni sasare ba ya wodome benisa papa sabe gina bontin say onu no dome benisa enti na ne ba efrim enu na ema ne ye so powerful enti na de bia wodome na say menji de say obi enkoka na obe me ha me nka Opambour say onka no me engo so na wo so a wo so onka ni papa say ye ka bi abi ana watu amane ye de no krena ye ka no krena ye kan say so ka bibia fa obi mu a as I say we are sure na as say wo ni awo kan ni awo ni mu no onka nduro wan ye wonni mu no onka nduru ho se wo pesa wo kan eduru ho a etese wotie afane afa obi a odi asam a wotie nipa ba ko no ma asam odi asam bia o tumi di asam yi asam de se wo bedi nipa mienu entamu asam a ya frɛ we ni afrɛ we na watie atia ana be tumi ma wotime bu ateyi pa bon enti se onka na on meji de se obeso da fa mic na wo de nsa abobɔ foma do me wo bra wo nye de onka ne papa ntini aledi ye pa bi ne yabo na na o yesa ana se betimi aye no kore se ye papa ayesa na ebie nam ngosre bi e won sunti obetimi akasama abam metimi aka se ewiase mistake o ba bia ana no obi ko Yesu nchen Yesu a wo ye Onyankopon ba ye nyina ye hu ne se o ye otere ni ba ko pe no obi ekọ de nchen ko pita se o chire ni papa menye den na menya dan asem na Yesu ka che aden na wo frebe
ade na wo fe me papa na oni papa ko pe na o ye de me o ye papa o ye eja no enti Yesu kra ekwendeme Yesu kra ndi antumu se o ye correct wanya antumu se o ye otri ni what so ati ase enti osofu de bia meka se osofu bia ye man of God man wo ho ansana godly spirit no ye den e wo man no ebetumi afomo man no obetumi afom so wo enti men ka se ebia odifo no ebia asamuna gege no ka no ebia en no kre ebetumi aba se enfom ebetumi ayede ebetumi aba but my embisa ye ho se adentina sabri ansa na wode asam we eba se bibi na ekotwe ne baaye bibi na ekotwe nti ese ahenie no ya papa no bi oyo made no ma bechiwa akotum ebi mu so kese nti ese asa na ye demonstration about the ministry nana da enye se echese enipa suro nyame kamia ye se eneno enipa ya kosuro abosom ne biaboni abate se enipa unu se nyame tumi so wo ho nti mo be kese ye so ye papa sano na ye de kese ye adwuma no ye de sano no be shiraw sanso na so we on stubborn so we ni na obeku ye mu afia de nyame de ato Bible say enom Bible onyankopon kran e ka say me de enome ene den ene me de enome ani nsira si wanim iba ko enti asoli fie eni amienu se ye nome a na ye nsira so open nome a u betna fa na asoli fie so open nsira so a betna fa na asoli fie and so you decide the one to choose. So enti you ho for isra but so we are going to say take advantage on us ebia ebia mre bi atwam ebia woni nipa no nya nkuta wodie bi manfom bi den debe eba woni nipa nta we obi a wanyini ohu we ti afie na say no person you they against nipa na nipa no say o to me bia o betu dia so yeti am nti papa se bia wafom na machi watum na makese no no na ema nyame adi fo no yeso powerful se wafom na wachi watum na anaso wa penkofo abebo na wakese no na ema ye kire se this man is no enye no na e kire se the won't I where I can say nyakopon ise obruhufo yehuni pa mopo o ye se source of bia wunya sa forgiving heart in but the same time you know edore bia na ebinim person will take advantage on our kindness won ma ho bebre say nkofo bebre we people for say so for the onya ohwe enti so oni obi de le kra po a na say ni ba ni fifi wa na say we say ka bibia o say enya wo na we so for no so for pony no dey like sa we na wo no na or dey blackmail you won eti bia say muhu say asofo so eye nipa say wudi o matam a e ka ho on say because so we can Bible say anana Yesu kwa ni bufu ye meba o twa ba wura so dem ade na mo de me papa fie aye baby aye didwa o hwe nkofo keka tables gugu from nkofo detre ni ade nyina o keka gu sen won say
say na bremu na osofo bi yes and can be trending one enti mu nu say asofo nso wakoma asofo nso moja we mu enye say what is obi sofo a na as I say obu nu kwase a na kra mo on kasa utia na nice wa mo on kasa uye na yade a on kasa because we sofo tini e papa pamwa ye ne kwan so no me to me and condemn no into me and condemn odifo esan say say obi we ya de we ya de tia obi we ya de tia we nyam ne pa because na hu chokunkum nkofo brewa mu ya difo especially manaka semijo especially prophet a D4 and for D4 in Yagro. Okay. You can joke with a pastor, you can joke with a evangelist, you can joke with apostles, you can joke with all this offices, no. But when it comes in a prophet, the prophetic office now, that office no yemfa ni agro papa ntia what na be say question say because of sa office ne wo soro ne ntino e bia na ye papa ni aledi ken wa ye but office na wo ne nti wo no so betimi aye bibi ma get na ko etia no that make us mean to me and condemn because sa office David do there be no David ko ye ebe o ko ye bi okofa wi ayere wo ama otro nkata ama ye de wi akogina okoma bia e de me yekum wi wo but ebla Nathan ekwa kan sam na kire no hwenyansa kwan a Nathan yusu ye cause onim say apoa no wotumi ewo mu say nipa dey wrong there but because of the tumi ekuta ne nti so one can say ye nipa dey wrong but one can say yeah onye de on fa onye de enti ye fa to me ni agro asa me dey me question na asa me ya get ade no ye bia na ye papa wa ye and they to me nka and they mean to because me no obi and and they mean to me and confirm say bia ye papa no e bia wa ya na say onye nemu na me kan say sa office no so be gina wa say even though say nipa le fumpo a nkwan ya onim de ni nyansa kwan ya obefa for approach no anya sa office na ikuta no say o gina sa office no e kasa very powerful sa office sa office asem no ade o madua me bebre wo ha sei me kan say bia ne ye papa Opambour office na wo gina no anu odin enti e bia na ne assistant eken e betimi aye no kra ye nyina ye ni ho e bi nso ye no kra na e bia ne ye papa ne mudro no e wo soro kakra ye papa Larbi nso e de na dwen kira ba se nyame adifo no e pamocho mo hwe mo ho yie e wo ho no mo sa no wo mo kasa ya papa Larbi se wo de wasam kono so na wo kasa sister waso be hye nti o se ye nyina so ye ahwe yie wo kosofo na wo hwe na wo de nsa wurewura oba bia mesrew wo ho no wo so ho no wa ho odin wo fa won sabo anase piano na fa won sabo ne ba bi man no yen mre ho no wo ne obi ani kesi na wo be man de ne nsa di ho agure wie na wo ne obe gu n'anim asede empacho sa office no e wo soro nti wan hwa o meyu me ne papa Larbi na chance edi sankomi nyame ya aduma da se ne ye besen hia bi ye de fofra bra